Assalamualaikum teman-teman. Hari ini Aska dan Kenzo mau menghafal surat At-Takwir dan huruf hijaiyah. Ini kegiatan rutin kami setelah sholat maghrib. Ikuti terus videonya ya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih. Surat At-Takwir ada 29 ayat. Artinya menggulung. Bismillahirrahmanirrahim. Iza syamsu kuwirat wa izan nujumu qadarat wa izal jibaru suyirat wa izal isyaru utilat wa izal wuhusu husirat wa izal biharu sujirat wa izal nufusu suwijat wa izal mau'udatu su'ilat bi ayyi zambin qutilat wa izas suhufu nusirat wa izas sama'u kusitat wa izal jahimu su'irat wa izal jannatu uzlifat alimat nafsum ma ahdarat fala uqsimu bil khunnas al jawaril kunnas wal laili iza as'as was subhi iza tanaffas innahu laqaulu rasulin karim zi quwwatin inda zil arsy makin muta'in sama amin wa ma sahibukum bimajnun wa laqad ra'ahu bil ufuqil mubin wa ma huwa alal ghaibi bidonin wa ma huwa biqauli syaitonir rajim fa aina tashabun in huwa illa zikrul lil alamin liman syaa minkum ayyastaqim wa ma tasya